Assalomu alaykum, ekranlardagi aziz do'stlar. Bugun Piqir Mo'minjon Rahmon ajamdan sizlarga o'tliq salom. Bizning Uyg'ur Yevropa ansambli bo'layotgan bir challenge bo'lgan arqa qilib bir-biriga jamiyat qilgan. Shu oldin qismda Muxtar akamiz, bizning raisimiz, ustozimiz mening nomimni atab rahmat Muxtar aka. Jamiyat qilib ekan, shuna bugun shu bizning Uyg'ur Yevropa ansamblimizga Uyg'ur xalq naqshlaridan aqtirib keldim degan naqshni aytib o'tmoqchiman. Yoqtirib anglashingizni umid qilaman va davomdagi bu challenge-ga bizning Uyg'ur Yevropa ansamblimizning naqshchilaridan Nasimani taklif qilaman. Nasiman bo'lsa sizga ketdi. Aqtirib keldim seni ey, dağdı hicran qaydı sen ey. Aqtirib keldim seni ey, dağdı hicran qaydı sen ey. Derdu hem cangalları da Allah ey, Ali perişan qaydı sen ey. Derdu hem cangalları da Allah ey, Ali perişan qaydı sen ey. Qalmadı mən kəzmigən ey, Kerbalanın dəşləri ey. Qalmadı mən kəzmigən ey, Kerbalanın dəşləri ey. Telmürüb izdəydi köz Allah ey, Köz işi qan qaydı sən ey. Telmürüb izdəydi köz Allah ey, Köz işi qan qaydı sən ey. Aqtirib keldim seni ey, dağdı hicran qaydı sen ey. Aqtirib keldim seni ey, dağdı hicran qaydı sen ey. Derdu hem cangalları da Allah ey, Ali perişan qaydı sen ey. Derdu hem cangalları da Allah ey, Ali perişan qaydı sen ey. Göz işi kan qaydı sen ey.